penons a tau a gabo e pelzo un be pliget da viaget e meus e meur a vro déjà penons a pounen gavet var leve e penons andraze oa tamik bien goude mis golo daouvil triwer penons la penons Hervé nous avaret deoc'h a hed va labour a oa penons labourat tro dro an du yezegez tro dro a penons ar c'hlassou du yezeg gant a lin hag a zakuit a hed e meus labouret justement e plouvien setu unan hag a huie andraze neus goulennet diganen penons pounen e gavet war va leve dos hag edon prest d'ober penons penons kinik un tamik bien en diou yezegez a pez avez gred skolioù mais et Tunis sais-tu penons e mis du daouvil triwer un en gavet et Tunis evit displega en diou yezegez sais-tu perag ja ja sais-tu penons un en gavet gred e meus an aoudegez gant en ONG hag a zo anvet ar gref sais-tu gis man eus lavaret penons Hervé groupement des éducateurs sans frontières penons ar petraio ar gref penons eo tud gis ma meus lavaret tud var o leve hag a za a youlvad e bez a paiet a za d'ober penons da eulia, da jikour bar un tregon bro bennak da lavaret bez ez eus ar memeus betro davant e Guinea mais penons en Afrika ez eus meuraini Maroc, Tunis, penons Bénin, Mali, Sénégal, mais ie penons en Armenia, ie et Haïti, sais-tu, et meur a vro ez eus rak tresou un tamik bien alors penons evit chikour un tamik bien en dud evit en dioren evit chikour an eo da lavaret penons redo kaout ac'han evit lakad an dud a vont bete gaoun hag aoun e labourom gant penons ar boblans evit var ar bezez eus alors kalz deus an traoù a zo gred a zo tro dro ar skol memestra me bezez eus traoal penons unan e Sénégal a labour var dro penons en urziaterez justement penons chikour an eo evit implij an drahe sais-tu meur a zraou e gise sais-tu e meus gred an aoudegez gant penons ar gref hag a he penons dedoun da vez a ezel deus ar gref hag a he meus kavet en ONG all en AKGN alors Association Can Calabé Guinée Nancy hag a zo stag deus Nancy hag o doac'hon penons sevel penons mont a jikour ar skolerien aoun vro e Can Calabé justement en Can Calabé a zo sous-préfecture e nors ar vro sais-tu bez o doac'hon penons sevel hag penons e barz an AKGN e oa den ebet gwez d'ober andraze sais-tu une deux d'ar impret gant ar gref hag gant en par l'air sais-tu e meus savet penons penons ar raktres ar projet e meus savet un tamik bien e meus savet kentor an traoù sais-tu bez e meus betro da vont da velet vro et Guinea penons war stal a Can Calabé gant tud deus an AKGN a raok kregi e barz sais-tu alors n'avezen ket ar vro se gwire
Guinea, penaos pa vez komzet deus Guinea et Brochal, et vez goulennet Nouvelle-Guinée, Guinée-Bissau, alors Guinée-Conakry laquelle e vez Conakry, c'est-tu une gavet vro, alors penaos just evit lavaret krakaber perag nez sket ar imprejou kalz ken gant ar France, ar Guinea a oastag deus ar France, gist a penaos Algéria, a broioù e gise, mais goulennet o deus en indépendance et eiz hag an terkan, mais penaos ar général de Gaulle, a oa hor ortoz respounal. C'est-tu po deus goulennet en indépendance, ar général de Gaulle, a zo penaos mouzet, c'est-tu eat din kuit deus Guinea, mais dindan erzizunvez. Tout deus Bro-France a zo bet goulennet diganto mont kuit. Hag un embargo a zo etre ar Guinea hag Bro-France, a baoe ar prantatse. Hag a zo irio atav, ce commerce ebet et très converse ebet et très ar Guinea hag a mouzet mardia. C'est-tu perag ne ket an avezet, mais gouscoude et penaos ar yez broadel a zo ar galek. Penaos? Elle lycée alors traouzo a zo besavet a baoe, mais penaos e kenver or bezeoa penaos bezeus kalz a penaos ananas hag a zo a vez kavet a houn, vez ket kavet an man vro penaos ananas deus Bro Guinea. Bananez ez eus ie, ze vez ket kavet ken ebeut. C'est-tu bezeus un droc'h hag a bad atav. Alors,